Abusia enen so ya sanso ehia. Na ene case no enye baako na enye mienu nso. Na emuma ya miensa. Na me se ehu papa. Case no enye case da from kra. Na jese baako bi wo ma eno kra de wote a. Jese wote a umud betumi asa. Sa wote case no wotie mu nsem yie pa o. Unya botre na wotie nsem a ewo ma. Ansha unje nipa bia kra ni wasase so. Ansha kra wo wankasa wo ye mu bakra. Ebeye den pa so beginedi. Ebeye den so benya gidie e de ama no. Eno ntimi nkyerɛkyerɛ mu bebre. Wo de ka me ho. Ni yankonkɔhwɛ case mi yesani na ansha Abrabo ebesesa. Nti ka me ho ni yankohwɛ mbra. 76,180. 180. Good. And metria half. Until metria half no. Almost 10 months, but 10 months so emba. By 4 months time no, and omedi tractor ni tinu kwa kitwa bi. But first na ni plow no, and ni trailer no. Aha. And ni na boom na. Aya 76,180 no. Nti mekwadu no na me say na ayesa na ya kan ya mo say aye 70 horsepower we issue 50 the trailer nim ni plow nim nti ya bayen den ene mo say tese metua sa price na ya di kan ya no ene mo say training kwa de entime ya hwe because mentime fa training kwa nkwa plow trailer no so enim nti mempene ene mo say inflation na koso why na gas one na one na gas no mini company true engineer no Mr. Apia aha ono na ya omo agent awabolaga nti me pe ayi sa tractor ne dia ti se me sa ade 15,000 ka ho na ya 50,000 because sa ayi ne ya 100,000 nti me ade na akoya 100% 50% payment ansana omo dia ba nti me tuo na mo akosisa me business kan na asa akotwe usa akotwe 15,000 yes aka half na me twe no half na yes half the month total 76,180 divided by 2 the moon divided na mo 15,000 and add and come nti me kwotwe no na be 4 months 3 months and back 51,000. Or divided No, like we're 51,000. You know, I'm 51,000 in all. Okay. Nti me try and back and me from or say or about you me letter not just say or try letter no or the letter me post date check account say 6 months time me ko agree bank and ko yimi sika 6 months ni do me ko ya o mo hwehwe ni account no sa ta me friend no sa won fa up to date eti Mr. Oyerepa no hinsis ya mpacho onu na ya engineer wo soyane me pacho wo kwa kwato sa tractor no wo to ye no wo ko ye na uches ka wo ma receipt ni na wa ha mpacho me hwenhwe good eti no ekoba sa no na Mr. John Tete no where is that Mr. John Tete sa me no wo no according to appear no so over and cry ena almost di name ne babolaga nti ya penny na ti say yakọ appear ho onu na onum na ekoba sa no na wunim Tete no ankasa se woni david nim no na wuni no david but appear no na ebe introduce ni o ma re kire mu patron se se Mr. Appear o sunyane wunim baby o sunyane almost o mo transfer no balaga office ne ekọ sunyane wokoye police case mpacho case we nyina isi ye it said you wa fraud wo no na ni tini so o de bre wo ni tini o de ye dan me man fati no me say almost me mfa sa tinu the same price at say me sa 1215 and what 15 aha and wokoye police case there be me koye almost yan fan court
na asem ni ko police e kokko ntimi kokko to straight mo saa na mo kan yeah ntimi kokko to straight pa na me pa che o mo dwuma mpanyimfo no ana na wonka wo different company David na mimi individual because group na o ya group na atoro bia o pese obi na me trader nti omo kan bebre na omo nsada en me de look at ma o te check na ma o ka che se ko ADB bank yeah check ni wa ha check no good ana akọ ho abans yeah me ko na sikabia nem David o friend Mr. Apia ka che ni say o ko ho no ADB ho nsan ka sika no my friend ana o ka say o say ono the want me ye ho he because now ono ye agent keke na oye okay no dey mean to be so come me pa say sesi ano case we nyina ye kan edu ye si ye dis pacho how many months ni and how many years from 2014 a check 2014 but check na omo chairman 2015 na check ni buy 2014 2015 and as sesi ano me ba and as sesi bank no check no show how many years 2015 to 2025 20 years 20th June 2015 okay 10 years now no 2 years ikano or starting no 17 June 2013 and we take 36,200 and afi 14th April and also so otria 2014 and also otria 15,000 ti Mr. Apia no a odi animu sa no bibia ko si sei ne kura no wo se won de no odan company no na wo tractor na no mu ka ho asem no wo huni sesi ho wo tractor no na wo di ka kan se no na wo pe no wo ko hunu se sa tractor ni so ana so om di book na kire ho David omo aye sa tractor na omo di brem ni ya 50 horsepower the now so open so na ya dey 70 horsepower 70 horsepower and I'm say 70 horsepower when it huni no ejomo ono na metua 15 uhuni David embakra ono na emba etinka mo chia sika ni wia ansa na nka aba me ba cha mo frɛ Mr. Apia na mami yen hwa de because na upu obi na uhu no 10 years ni de na ge so tu hu se tu kwa America na Jamaica na chese odai o kwa sa yen hwa ye belly ya wo fe de ono ye sabeka no ye ne na twetwe enkomo from Borgatanga bre what do you buy all right oh hello Mr. Apia yes sir please good afternoon sir good afternoon sir yeah me wo Agyapa TV okay say okay papa bi abaha dia sembi abatu yanim na sabi yesi yentie ba akofo anu asam emfanye dai enjeje asam no ye frɛ no abani Moses Amos beba cho wini no abani Amos hello Mr. Apia hello Mr. Apia wallahi ni mu na nya wanye sa so network ebi ana me be ka say wo beti ba cho mu hwa man na hello Mr. Apia what god ebi ana network no na enye because sika no wuchi ama hwan me tua ma omo si atua ti se yakọ ayi Apia no ho the person you're calling is busy or directly say yankotua ma Agribank na sofa sofa phone no frɛ we ordinator ne the receipt na abre no ena onu ama ya receipt nti receipt the away hani na ya atwa Apia na kire Apia ni din na wo receipt ono na tro ono na issue receipt my na wo issue ya no hwan din na pacho din ya company ni din ba ono na ya omo garanta
Mr. Pia Usunyane. Says here, I'm transfer no. Unim adwuma kora we ye na Usunyane. Oh yeah, engineer wa Sunyane agric office. Agric office. Only say we dey pay. Mr. Pia. From here what? Ni e beba ko why? Ya den to boase pa beba Sunyane agric office. Eti farmer ye asa dia wo ma ya brei. Ya ni wa kasa sesi na like line no enye. Ni enim so gina so dia bo so ma. No gina so pa. Na wo gina so. Aha ni Sunyane ye mfakle. Ya dia ye beba no wo bicycle bet ye beba. And now some me kwaro boko. God. Mo fanto so ye be kono. Ja no kura. Papa, ya tene kasa wo wiase life. Wo wiase life. Eti no ye be ko why? Okay man. Ye be ko na obi edim dan so ye be ba but we are coming. Okay. Yeah, that's it. Peja wo mu fa apostle me say dey kan. Abrewa se wo hwe enkrata we ya te se de owura ye mo so ka no. Ne nyina ye engineer apia. Ena ema sa enkrata e wode ema. God engineer apia. God. Ena afen so na all cast 70 horsepower no. Ne nyina asa ye that's it. Mapa mpacho another case mra because na ye bre no e swa papa eti no papa hwe ba bi o mu de wo fa no boko God na onafo aha ye Agyapa Afutuo ye start dwumadie Monday kopim Friday and na ye Friday boja ye and na wo na wo mo chiechie sikari nyina ye ba be ka ho asem sikan case mra na ye nkoyanim ye slow third case ni metina akodwa yiso wa ha na ye nkoyanim 10 ansana ye ba be kan LPM no and ye cases do so fia papa ye wie ya de wa ba gidi sika e be kwa fa first video e be kwa fa ye first LPM na manaba ni ya beton ye nuama ye wie a sika no amanfo obegisa anti ye enyim free a why hi how are you? I'm good. Good. Mr. Yaram Pen once family. Me ba cho hin na free ba Actually free fancy. In fancy. Speak louder. Me ba cho we didn't just say. We did Randy Usu. Randy Susu of you. Randy. Adi ba sam na de wonam. Bacho me misika mama ni bisa me pese me tukwan. Mine no needing. Man e fe no Opokwajiman, Augustine Opokwajiman. What hefa? Or CC or UK. And our Jimmy Sikan or last year, February 27th. And now I say or the meet to coin if it's a honorable offer now on Pekio call, offer now on Pekio call. I feel quite a block him a number. Which years Sikano year be? Michiana 27 February 2024. 2024. Bachani. Bravo, I want to say, start now, God, 2024, Scassa, not you. If you are 21,200. 21,200. No other walk away. But the make Canada by nay, we need initial deposit, we need half payment. I know what I was saying. No, so by Jimmy, me 40,000 while I'm a quantum of Kuchia de Castle, 900,000. Sadly, I know I will be catching a walk. What boy? What can say what boy? What be where connection? Nani Paraja said to be. Now could do what you have the Akawa. If you had any parameter Ghana, then play ticket in a fairly. No pay the ticket. Oh boy, 400 million. Take it in Quagra nature. What boy? For also 500 million go ajo. Who go do what you had the account? Oh boy. Me ma won kwada maganche o ni abroche bi ade wo. Moya ni parado se mo nko Group na mi wom ni almost 600. Hey! Oh, did you? I was searching me. Group wa dem ni pa 600. I wa fraud wo mo.
Abu zege. Ghana hanedi kayaka on. Ye wo ki kitukiti bi. On credo nkete ne ki no. Se wonya kitwa bi show botomu a. Ghana ha obedi di kwa. Ghana obi e pa abrochira ko. Obi e pa abrochira ko. Eti wadwene no wonya ki ne na adi bie no wasontem ha. Na adi ki na hwe botom. Awura de. Nipa 600 100 owo yina amra ko group ru maka cho so bi amra o yi me free group ni why na you free mu doctor no Augustine Opukwajiman o ya doctor ya dane so me nim so ya doctor dia me ba cho ye betimi enya no e wo WhatsApp the number no a o wa kene fa se here UK your friend say Benjamin ana Augustine Opukwajiman okay Guess who's Randy? You're a friend, Randy Wusu. Never chani. Why any Benjamin? Benjamin, manager. Or recommend Doctor Opukwajiman. Because Opukwajiman be a dinner. Intina me besides us. Opukwajiman be a dinner. Benjamin, no, yeah, they issue receipt, man. Now, why didn't you have that receipt in so? Receipt in so be a dinner so. Why now, cheers, Caramano? Michiama Opukwajiman, made for a cow bank account, and a man. What if a car bank account? Oh, such a man, what you see, Caramano? Now, when it is one of the ordinary chin, a Sacco receipt or Rainu Hall, in the office, or was it? And that's what first come. Receipt or Jeffrey Hall. Here you see a Benya, their account number, no man. One of the account number, or no, Benjamin and the man. Debbie. One of the accounts of Opukwajiman. Yeah. And to Opukwajiman, your friend Opukwajiman, Doctor Opukwajiman. Maza, when you are the animal, you know. Opukwajiman over here in London, UK. Yapa my child, one show you Facebook, no. Yeah, man, me say mon kwa for onyi wu free na so when wunim obi no. Why me free? Wunim obi a ho. Na wunim obi a number. Na me ni me. Try ya ka no so wunim obi a fabra wo do so na betu di djuma no. Ya ma call report. Me ni obi a group ni. But me call report for Techiman police station. We say me case ni kan we ni part 12 and dey aba ho. Okay. Eni pa 600 no anke be match you. Kebe machi akọ panyimfo ho pa na ba bi owo eyi bia nke de naba na nka wo hunu se ewiase wo hoi no ya na na hokwa ewiase ya na hokwa pacho wanya no we ni brana me pacho me bisa wasem so wanya no na ba ba en me sanka no nti sure say ko we ni brana god oja first abre ye kwaye ndim na ye kwaye ndim Abrantia wabaha your friend Randy Owusu Abrantia na waji ni sika no nyame anim ni wose waji nipa mako 600 sika ana Owusu ajeman Owusu ajeman bwa Opoku ajeman Dr. Augustine Opukwajiman Dr. Augustine Opukwajiman wo UK enipa mako 600 100 600 so that is here god tana tie awa Ghana ha hello offer Opoku offer jama what is say Nyamiadom. UK bako there. Bako. Where dia wani die mu wadawroma. Me din di Abrewa guy. Me we Agyapa. Okay. Me we Agyapa TV sabre ya me ne wo kasa yi. Na me tie sam ba ko a me ntie nipa ba ko de o. Cause my oba tayi. Okay. E wo se me tie we die ne me tie we die. Brother Branche bia ba ha ye friend Randy Owusu. Wo se wo fa kwatu kwa bi so da. Randy. Okay. Randy Owusu. Okay. Me pacho wani diem wo so fa kwati kwa bia da no. Se wo de be ko Canada. Okay. Ama waji no sika 200 and say 12 million. Up to now sika no
won fa sika ne ma no ofra wa se wa broko no Okay. Sesi ayanya dan yensa ka sika no se ye no kuresa de wo ka no a unkire mu ne sen. Okay. Thank you very much. I don't know the person in question. Meaning no. Wini no. Randy Kasamo to Kasa. Bacho Dr. Emia Randy Usu. I don't know you. And you can testify you have not met me before. Over where you can now we are Ghanaian. Please me bacho kachi me. Me ya Ghanaian. Enti kachi me and krata bi wa ha. And krata bi wa ha. Ya bibia don't shout and don't intimidate me. Listen. Me far call no say media no. I also have a media what can speak louder than you do. Take your time. Being a professional person, no, can be my worker. I also have a media which is louder than you. Did you even bother to call me, try to solve it, try to discuss it with me? As I record. Masa, won't tell you over to where you want to take it. Any pass 600 no fraud What fraud on crofo? What to make chance and cassette? Wo bet me afa obi, wo bet ma fa madwuma awo eho. What do you mean? Yenya frem no mo fraud a na fe no mo fa adwene kase. Me wo to be fa wadwene kase ma me so. The photo le bibia o ha. Wo to be fa wadwene kase ma me so. O mo po no, me nka ho bi fra ne ma me. Woma pono yanya Agyapa phone ka o aba so wo media utini fa hwan weka utini fa hwan weka wo bu akora ya ka ho asama wo ho no mo beka se wo no wo betimi afa obi weka ada na sorry free obi kuro mo magana ha my voice note aba yenti tie no ansa na ha de ye money sesei obedi di atama na yetie na the voice note no ye hu hia ye kura enipa no ogina so adwene boni kuta na eji nkwara asika gisi ye kotie na abontere ansa na gina ya betie nya na ya mentia se Ghana hanum so kuta 200 million kwana you can do something na budi akoma wo be a sabi only ni pa ho wo be a sabi only ni pa ho my friend but the respect amount but don't work as ask for media they ask for media there well what is the meaning of ask for media Ghana hanum no be na ka o misiki kutankrofo bi de obi aye bia no ye manefa ne hudi na ye ne so agini pa 600 sika anake ye kwa chini fi ho no maba ka wanyina wetu bia na ndaka de wo kra kire nipa aya for sabre papa apostle me kakakra bi na ebia pre no ketuwa bi 2 minutes me Abrewa ura ya samu a Dr. Opoku Ademan de meka ade afa ho se na dwen ne se oni o man ye mu what you say obi entumi nya ne hwe but ekwan bia so no ye ne no ebedi pa na de na meka ne se ne manager na efre ne Benjamin yeah say offices no omo da yeah kawani tum wo de kawani tum enti enim kwan ye be ye nim kwan ye be fa so because wontumi nya o say oye ya no wadane ne kasa o what you so enim no odi pe chat we say ye wie ya na ye ne afra we no kasa no wo nko wonim ba woni o hefa nko wonim akwa ye so oba wanyam na ewiase na nyina wonim obiara akobo apostle din se be ni apostle da nyam eti wonim nyansa se be ma bebrebe egu na akora wonim nyansa se wagidi sika yo ka asibi ye media wo what media why media eti enim kwanya be fa so enim kwanya de be fa so tese ono wote honto ya no ama o number no wo send this kana so what also so aniwa oso odimu ba bia wo kura wo kasa e wo so onimu say ni power ya so anka wonto no bo asempo na wo tie abofrei ne voice simple ebra wo yese Abrewa ne kasa na oso oni no me kura me kasa ya tie akora yi de eti won so no yehu sawo so de na abeka aboa ye
ya the respect ama we me ya me pay respect o ba bo wa dwena kire obi what go school say wo ye doctor now wo akwa we tu bu nkrofo ma papa ye nim de de be fa so ate peja omu be peja omu ni emfa another person be peja 1 minute de be ho papa ehun ni say company aye ne dia no I think say union travel and tours and as a union group of companies na ayazana no oye it's say ne kasa yem no hu bibia one oye politician me check in we no ya choba omia ho what ya say but anya ba omia kasa no ya ne kasa now you on video o wa pontina woni amafo kasa to say all making promises ni sa nyama what asanto amame na we no can be possible you on pictures wa say na ye hu no because yeah ma onko so mu amafo Ghana I say if you are doing say or political backup now the party no is not in power what you say yeah that was see enti sa Mr. Poko Ajimani you can honor one ye ni baby an yire wo ha ye ni baby an ma wo enti onya careful no enti say the media station no say so say den crampo and so see Agyapa TV sa tachiman search kitikiti bi no I don't know the be compare Agyapa TV etuma ye no ha no enya market wa so silipan ko dia we nyakopon kra e be chew we nyakopon crampo na wo na sisi na wo ni so eni bre ena wo sisi nkwada master de tie bi e be chew fire big man some for tun chain what you here etimi stop Poko Ajiman na Augustine Poko Ajiman a branch 21,000 Ghana cedis no for burn tentem amount for ho na man for tina mu start some dem dey ba and e ka wo crampo no e bia Ghana how to be 600 abo in about 600 one more match the name amount obi achia enti master be careful so Poko Ajiman wife chia ni kunu gu nanim aso Ghana asay what you say only them crashing in our crown microphone now my promises I'm telling you I have the videos here I have your pictures more picture I'll buy before for Germany Bema what you say but ready and careful what be for blowing in your from that yeah ma me no ne be sa dia ne emplew me pacho se wonim na no also betima for adwuma no adwuma ba ni bufu ya adwuma confront what the other I'm telling her papa asema me person the catch us ye ni Roberts nya adwuma ye ni akrofo nya adwuma ye ni tricksters nya adwuma we are fruster yet me nya adwuma we be 20 billion cry be 1 million ye ni e be for the cast na assess ya di ni video so ya di bibia to so na chira ya di beto so ma Ghana fo nyina hu ne nipa no a o kasa no o se ya di to so obeti ma fa ya adwuma no yes ye ni empanyin fo be kasa ye wo respect ama ye empanyin fo ye wo respect ama ye tie ye fo am say na ni first time am fo hu ni say ye huru so pa ofia and na ni first time o shafo a o shaye yes akọ yekọ another case so ye wie ya no omo bagiji yesika ni to asomra omo to asomra na Ernesto Poko Ajiman ye bisi utrati o ye be show ni amanyina wo Ghana ama hwiase nyina hu ye be to ye bo asori sa na awatwe ye be ye adwuma ni eso ye poni ani eso masa akwaba Mami akwaba. Udi. Masha ya from Faustina. Faustina pacho ahemfa na afribai. Masha dias. Dentre dias. Okay, dentre dias. Okay, ade case na ese. Me pacho. Me wo ha na ase me ko TikTok. O ko TikTok. Mbacha. Adam ko sia guy bi. Na mne ne chat no say emmoa be no betimi di aboa me ana mse emmoa be no betimi di aboa me sesen okay emmoa obetimi di aboa wo sesen me boa mbacha okay se emmoa bi wo ho obetimi aboa wo sesen ya yenko yanim ana say on de oboa nkofo abaya ya wo kasa nanim wai wonya dan ara soja ni aji usika police ni aji usika ohini bi su obekun na ere ba sab na u ba ye hwe ayi me ba cho munyi nanim mame enafie me ba cho munyi nanim come on wo ho fe say other the TV so say me wa ba pa ni mu ti say be the TV so say soja ni bi ani usika ohini bi anga su obekun a ye hu anim kasa
Me ba so izimne chat ya no say opeso oboa me. Nam so on de omoa me. No say this a misiani ni sika. Aha obisa me say sika dodo say na me pe. Wanya. Me ba so nana. Why so nana? Dado, asama comment you. What's it uko YouTube? Ba try. Ana akọ hunu hwan. Ko hu ko vo nana. Wa ko hunu na me pa cha mo be mo terminating eyi boy. Information. Yes, sorry. Sorry. Terminating kase we area me dey kwan. Yes, you anymore na my basa banya hwe. Yes, you anymore. Another BBA TPC o. Me be chia comfort say nipa na wo ho no koma na ntwen kakra. Okay. Me pa cha dia wo ba gini sika na na. Wa so woko. Oh, oko dada. Woko. O gi sika na woko. Why presentation? Ba o de yanko. Why na presentation am obi? De bi yanko ni pacho. Yes, can na ga no. Abrewa guy ono ba honam kwan so ba. Bia you okay. Abrewa guy. Hey! Ntema. Hey, Abrewa guy. Ntema bo ha. Ntema moya. Abrewa guy. Ese so me na eduma. Anu koboko. Na oba no so bi abu no. Madam kasana mi yi masumo so na akọ TikTok na ya den. Aram ko sia nana no. Na wonam TikTok no so. E na usia nana no. Ana o follow me. O follow. Yeah. Na me kasa na o so open contact, mo WhatsApp number. Ana me de man. No ne me kasa so open so oboa me. Ana mo abe na me pe na me se mo abi obetimi di aboa me bia. Me pe no se me nka mo a obetimi di aboa me. Na me se me de me pesika. No se say na me na me se me peke se me 5,000. No se say dia 5,000 is so me nka kese na me se me de me pe sika kese bia. No se agise me senu no sika. Ansa na me se ni po peso obo am dare insina wo se me senu ni sika ansa na. Tikura ya me ya. Wa boa me. Wo pesika won ho. Mba try. Na ga pese 50 million. Mba try. And on se send the say. Me send 400 cedis. Na no so ni dia abo. 4 million. Aha na ya de. Na me send 4 million man. No so the me for process mu. Or like oye aboa me. Nso na no say or the scan no e ko mobile money. E mo twa mobile money fo ni nyina buy. O kan sika no. Afi sika na amba. Oba me send sika o mo send a me de to so nyina sika na amba na me san frɛ ni say uzi sika na akɔ send sika na ma da ntia. No say gise okoe no akɔtena hwa nti o mo say me accounts ni sha nti gise me san send sika foforo 30 cedis. Amo mu di bie accounts ni me say na be sika na o mo send no. O ai konfo no. O konfo na so sika duro ni. Me dey so boy ni pa ba me da so e konfo ana so is duro di mba so ndem ntimi nche. Eti what you say na ama no. Mba so say akoye 22 million. Na nka wo pese na wo. Mba so 50 million. Ana say what you 22 na say ya nkwan e na ya den. Mba so yes and say na mint o ka she me say wo ba o di scan koma mobile money for na anya nso o di koma station am wo de aba. Amo twetwa ahu bibia che se me di wo so o ya na me say me pese me hu se no kule so di scan e ko station ana. Station be. O se tamale station. Enti okoye no bie o sani botonim no o ma hwere me din ene me number agu a hye pipa no eso o boto be o boto no o se o di scan agu box mu no o di a hye boto mo de koma station wo no mo frɛ station man o di sika bi gu boto mu o di scan agu box na o di wo photo aka ho o di me din ene number aka ho ena odi ayede odi senika na yede nso okwa no free station was station master no man ne kasa ne nipa ne say omo hu say scan so mbeje me 300 cedis anza no mo discount yede abrem na me 300 cedis de minya timni ne kan ya pem 1.5 50 million no ne de egu botomu bre egu box egu adaka no odi ahye
saki nim na me say ni say scan man no man ji shi biem tari chi na me san frɛ nipa no no say on say ro pese scan san ba me ankasa me dem na me say ya me nya me nkwa na me dem ntimi nyɛ saa no to to ne ma say scan be pie o dem scan amba na say scan na akodi ne ho ba cho 22 million na akodi ne ho the 350 mbeka say 28 yeah koso Is yes, I don't so no ankasa di scan beba. The end on ankasa de beba me kuro no so. It means say ni fuel scan say me de wa ma wo be sent me nya say fuel scan nya den. Em fama no. Emba. It me ne kan na de wo so wo ban sa de a me na me send ni scan 300 cedis. So what the fuel ya come no do 300. Is akwa 25 million. But so I know say wo ban we group ma say. Na this one yes la hansa na wa baba bi ene won me mean say 50 cedis no fa na me see a ska come one so 30 cedis o se chenchina me fa 20 cedis na ka ne so 20 cedis no en so ene go to so na ya san ba so ni nyina aka ho ti e se wa do ka san 22 million na e dey part of ko dey brewo look at my face ba so madam ya me nya akwara na mti ya wo ba so ma wuti asem na me na wo ka no me nya akwada and what about the dad? Oh, means me that. Tell me, I tell her, I can't name out. Tell me, me nya kwada we juma me yenimu. Me nya kwada, don't take me say. Me ya bo Freddy afem me wa ready ejuma. Me, wanna make us say very careful. Nisika. And I know they bro. Box no or this carry go mo do di ntu mo no. Aya chechire le bottom no. Sa box no see the den. Was this gun was eh master jai de okeka kere me no. Ara sikari yan Sunday. Ka sari akwara. Yes send this car mobile money so. Ai. Yes send this tie me ye. Me tie pa. Says case we be ban ho server. Papa ko kura bi. Ono kwa no disable. Na oria from say ya no na the story say what the kukuro no ase bottom no di din aka ho no di sika no so what the tum to otua ho sika ni free tamalemra hwe say mo pu obi na mo chi na dwene a me Abrewa guy mfami nka ho me nana no me ya mfami nka sa no ma no ho kura ma dwene na go far than what you think I am. Imagine more to pan and to what's I know. Sir, one fat munsa and ye juma. No more yes, that didn't cast away your BB. And you walk pen no. Are you get me? Me YouTube woman call order. Yes. And you walk pen no. But what I am nana. Nami too for no. You have to very careful. Abrabano unu baby a se wan hye ye no bi nya wudiri adi ko se kokrom awo baby a because me Facebook kokra no me hu se wo ba na me Facebook mu a me yi wo mu tugu free because you are life no we are nice beautiful girl and kwade nam YouTube so na kokra no photo ho ama obi anja wo saade no ye mo fra na mane ni emusa na nano adia benti ana akoda we ko ba ofri tamale e benefit wonto ayi man to petrol man 50 million where you swear could 30 something million me hu ye no na me say o de box na Abrewa dabi na me hu say ya azan hello nana it is saying Nana where you me pacho wani die mu facha me papa abe baby aba me hanom na said ye wo sibo nana atia salifu udi wa hano I said ye wo sika no wo kire se akwa bi a wo fa so abo na po waji di sika adi no opa chawo aha ye Agyapa TV ye wo Kumase na akwadano ye freno Faustina Amponsa
Also a friend of Fosti. Okay. And now what about Abrewa? And now Obasa no the Mr. Kanye said no. Now name say what the bottle at the box because of 50 million. Was it 50 million now say Ubetia? Now what was in 25 million and quarter 10 million? 18 Ubedru Kumase say what they bought the Branwa, what the Sikane Branwa 50 million Branwa. What do you say? I was fuel Sika. I felt so no or the fuel Sikane Brewa. I felt so say I obey Israha our new and son what by the chrome or the 50 million Abrano. Nana tia. Asem way pa at the sampa na. Nana. Nana, what is that? Yeah. Nana tia wada runa asamo akwada yi kano atesa. Me say assessment. Nana tia, how can you assist me? no, me pacho, me no will catch you. Don't let me pacho. And you're the pressure for Stisika and what Agyapa. Nanatia. Yes. And you're the pressure what Jessica. Can you speak English to me? Okay. I can speak English, but I can direct you to my secretary. Okay? Move. Okay. Atia. Yes. Faustina said you have taken about 2,200. Is it 2,200 from him? Okay. From her. So I just want to know whether it is true or not. It's not true. Because when you need someone to help you, I hope you are getting credit. I hope you are getting. We are listening to you, Nana. Yeah, when you are doing something for someone and that person couldn't qualify to do and the process are not ended and that person say they shall not follow the process again. So that is mean that we haven't yet done the work. I hope you understand clearly. Did she come to your side for help or you requested her to, you requested to help her? Him requested to that they need me to help him. Are you sure? Yes. Are you sure the name Nana Etia Salifu is your real name? Yes. Nana, do you know you are frauding her because you know she's living far from you? Okay. I said, do you know you are frauding her because you know she's living far away? Not far away. She's naive. Okay. Please, can you send the money to us? When did you send the money? Please. What money? The girl money for steam money. Okay. You want me to send the money back? They haven't yet done the process. The money that have been sending for me, I have been using it for process. I'm not keeping the money. What kind of process are you processing for her? Sacrifice. I hope you know sacrifice. So what kind of money do you want to give to her? Come again? What kind of money are you trying to give to her? I mean, is it a ritual money or a physical money? Wait, Johnny. Okay, for Nkwadai, munye very careful. Munye very careful. Mr. Nkwadai, munye very careful because Apostle, so what you will be sicker, and also will be at you with 50 million. I didn't see any penny free tamale. Abedru Kumase, to petrol mami, na memere ukrumu. What to a petrol we was so per se, o yisraka, ewa nanim, and son would do krumu. Sabre ya mabedwafo awuram kakra bi na afi no ye de ebesi anya si awie afiada bibia atimisi na afi ya fa course ti samre apostle ya nkwa kakra bi Abrewa me kakra bi e de afa emoso abane asa aban ya oba ye ehu na o petrata ya domfuo enwo edumakuo bi ho
ne nipa was so dear ni mu no ye Mr. Apia ya wo ye engineer wo agrek was it agrek aha nti no ono na bibia na odi animu a oboa se na ebe ya wo mo nso ensabeka na watrechire mu ama ye hunu se ne sika akwakodi mu no eye 51,000 tete sika no 510 million na ni nyina ne se me hwe sa asem ya misapia no ni nipa se yenim obibia na yentime nka nkwa akire because of yenim de ebe underground nti yenka nkwa akire de ye ka kire obia ne se wo pese wo ne obi eye akwan na mo fa so di obi sika ye very careful so onya de ba Agyapa Afutuo nko ade a yemfa wo ho nchew enti obia enhwe ne yie na bibia na afi so mebeya obetra hai nokure nim fosti akure na nipa no bitri modern me ka kire me be se ni tri modern ade no omie ni but bra na wone no keka na etri me hu no ma bia ewo mu wo bia wo sika wo ode bra wo 5,000 no so ye de gu adakam na say yeso senso ye de gu adakam sa de se botom no aya was ene gisa uma me sei ma bedru car station a medema na emo mu siska sei ene o mbeje ene de keka hu 5,000 ye de soa 5,000 nemre mu sika nyetete de mpo na ye bebrebe yi na wo tumi aya na trese bibi eye de sase o ka se sa no ade no o de brewa wo de besi baabi na sa ade no de sika ye den abrew ete se sika duro no a ete wono ya we se na anya wo nkwa na ada so because anya sa ade na nka o ka se fa we bra nka o mfamba what spend about be se 2,222 million ewo now they kwaje 5,000 wotumi hu se enye no per se na emomo no sika nke ebewo o na den ne se wo de ade bi bre na ebewo da bi obenya ho mo ho na obehwa nka kraketu ai obehwa ne se kwa ye se tam ena nyame ompa de bone hwene akwakosi ti de eka ne se ono owura no malam ne yehunu na kire kwan yehunu ne real name ni din pa no yehunu yahu baabi ote bi kura the message aba se wo mu enim baabi a owo juma odia no ewo sunya abonten so enti efiri ha yenim kwan ya befa so na afi ne na dwuma a wo ye no to etwa ede ama no na obehu baabi a wo so se wo da so pepepepe na bi nso be da so pepepepe yo mama me da se the edi can solve any problem and say ye can ho asem no free boligatanga na ye friend no Amos Abani in the case of the buyer, and I think say be a chairman because the TBA no ye hunu say ye papa what they appear one na assembly in Nigeria so sunyane nti ye papa appear ya frewa I think say na ye nsanti me nkan nti kai say ye frewa else no o pick first one but unya hu say media house no in our decide ye say oni enkasa e ba be shaw na bibia nso eto etimi atwa papa ne sika no e say na 50,000 nti say unim say tractor bia ni hodia from 2014 say ka say some the interest e ba be kan wa pastor utiati nti people cho responding term na ye hunu de ye people cho round your usu any Dr. Augustine Opoku Ajiman yes the big man osisi akrampo de oba beto Agyapa TV na nyina akotena fie yes asam kese pa na aba no round the papa paid in the car 22,000 papa they say no so ni Randy Kram onye free wonim ne baabia but manya messages are all sending wo ho che say abrante na betra ha no wo ne number e wo phone so a wonim ne pa enti say ya fa photo anto so na ye fa videos bi angu so a e ye obuo ene ade ama so na me ne waka na ye ne enta o ye pe wasem pa but say sabi wo ye nyama bi so enkoyi so a ye no asam ne tan enti akacho ane akacho the area when man say e be free sabre ko si Monday no ye bete wonka na ye hu sa branch ni sika ne saka wo so why papa bebra ma manfo adenti na branch sika getu e de wuntimi ntua ma ho nto what you say o se Canada da kra enya ati na ni so awie ntimi pa chow manensa enka ne sika na onya na sumdue na me pa mo chow we the youth na dwe na me che
na say so ko Facebook obo so bi etimi anya o contact wo ho no ma no afrɛ me pacho me wo loto number bi ma metimi aboa wa ma wanya sika bi na sem pese unya sika bi wate ase se me pacho mo kronki to me mutie ma me se unim na okoto sa anya ma we mu bia de me nua ba no fɛ ma ebi no wontie ase no eni o unya committee aye o se wo di kakraka ho bia na mo di ase no na etwa what you say no oba o misa okese obeti bisa 50 Ghana 100 Ghana 200 Ghana we kwa dey you starting in free 400 Ghana what you say enti no na ye di na na kebe dem pa na ye send you sika for mobile money so ni aka jo se mobile money na ye send you no kakra na da so di se wo na obetua wo abra entimi ama na dwi mu se anya sade anka muti sika no free mobile money num de bo person ka ye de to so no muti free 50,000 num we nyina kire se oba no esan se no wonya ati ne ho asimuti no maka mia na wie enti no koso forma de be ya ne be ye etimi pa cho unam social media kai say di pa boni ho na ni pa boni ho no omo ye more than papa pe ho no enyama koso nyina mo say nya real we so pel be ma no de oba picture ene nam social media na one mema chat obeju so pel we ani na send the naked pictures e de ande ni nyina ara me pa cho wa hwe yi adachi wani be guase wani me guase a ho be chiro nti obi anya careful with the social media whether Facebook, Twitter me pa cho they won't be a TikTok everywhere you go. Charlie, Grafoni be go on. I'm here frosters. Enti they can no say. Yes, shamu mama money na opa. Nemo mini abema. Ye from Dr. Augustine Opokwajiman. Media. And for who sika wo me okay with you. And for who sika wo me okay with you. The woman say ye ni asembia. Asema ye ne won say. Abranti a wodi Randy Owusu. Ade wa ba ha say wodi ne ka. Obka so be ko Canada. Wentimi anko. Brand ko bebre wo hu sade ne ya na enye ye yenim se ejuma bia no problems wum enti se enya nko a mo fa ni se keke manai ai se enya nto enya ntua enti we de tiawa ye nko no bebre mama ya fa de aka ma etiefo na ono kra no wo hwe show ne bisisi a na ontie de etiefo so be ka kire no ya da se pa na bi ni apostle sabre etiefo ye pese mo frɛ na mo kyerɛ mo adwene ebrei eye mo dia bacho number no eye 0593144122 0593144122 and afi 0501336996 0501336996 hello Hello. Good afternoon, Abrewa. We did baby akasafi. Abrewa, one corner about Afutuo. One corner. Ababa wana. Yes, I do not need to go. Me are telling you, I see what the good doctor, or the good troublesome, or the good at the cafe, or not Baba and one cannot pursue child, but no limit to a cracker. And now what to when you say Abrewa cracker now to also not all kind of Abrewa. Your son is a million one can meet you. None of them beat me back. Oh, no one from me. Oh, mammy, tell me, studying to Mr. Head, the meeting, go to an community, and the command and Panther. What I say, if you remember one of my banana, money, and my name, what is up? No woman, Papa, no picture that also. No one of us will do a banana. I do a guy. If you hello, today, I don't have to do much. I don't know much of diggy, and I can get one. I do a guy, you too. That's it. Hello. Hello. Yeah, I'm not sure baby. I was a free. Yes, one of the capacity is super moment. Of uncle. The most fun is what Muji. Hello. Maybe I talk as a. Hello. Huh, Monfa. Hello. Abrewa to you, Uncle, so. Abrewa, we are about. What do you first wife? Martin. You Abrewa, Papa just one with your reading, Papa. Clear the gas service, so that if people would be too power from British means or this we show. Now, Abrewa, question me. Abrewa, you get so. You can't for the process now, and no difference one. It doesn't be a fraud, and will be a process. Difference one. And Abrewa, man, it's so that I will be, and I will be Kumana and the other. I mean, for the care in there or something. Because Abrewa is so obedient, no, no, question now from what?
don't practice in particular. It's not any more also. Because you're too water, it's kind of a it's Ghana for you, it's a Japanese from a bar, or one of them is no going on. And we have one and seven, no more. We said, I'm not pretty sure hello. 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 Mebacho udini baby akasafi. Mebacho FM is mama kasafi asantebepa. Yanko. Mebacho malam na semna mokan malam no fraud. Okay. Because malam no me offense the 15 class me. What did the same thing beginning no obeka church say 60 cedi. You send the 50 cedi. As time goes on no now or request for more. If you see kako kemne bed in so be say oh dia kemno ninjai into be so to as na bi dia ere akokiri ba o so yes no ko to aye sa mi ti o ka che du baby na me bo for my friend for a fraud because o ka che ti na wo ti na okay that's mama money now number is 0593 144 122 0593 144. Hello. Hello. Pacho udini baby akasafi. Pacho makasafi asinfusu. Okay, Pacho yanko. Me Pacho me didi charity. Yanko. Abai wana sama na mete akazidi. Nini aye Kristo je wo umwa. Ni bebe do for kwa ni so ogo use. You do for oil. Yeah. Enti ya fa ya je ma Kristo. Ka Kristo tumu ya wuntu mo kwata atire no. Ba kede be waka ni. Ya da se papa. Onso betimi abaso 0501 336 996 anya sanso 0593 144 122. Hello. Me bacho udini baby akasafi. Bacho makasafi tafadi. Ambacho yanko. Alwagai, ya sure papa. Ndio yemenia so papa. Ya sure. Bakonfane die ekwa bia so no monge sese ne sika mfama na. Akwa ni sike kese papa. Oma fo ma nta kwa ni kwa bone mesramo. Konform mon tene ka man mo tumbo tuma diskano. Edema mba ni so wobe se no woya kwa no. Na sen. Dia sana no dai mo me de so sa. Ya da se. Hello. Ayi mama no kechi anata brefo na me ga leka. Ayi bi kana na me se won teaching. Anata brefo ayi bi kana won continue ka chi. Na yampo. Ayi ene ko ni di muche. Good. Ya da se ba. Hello. Udini baby akasafi. Na kwa mkasafi. Yankwa. Amala ya ba mi. Go account and chat ni. Yanto ka sanwai. Hello. Udini baby akasafi. Me passe papa. Okay, me passe yanko. Mojuma mo ye de no kwemi. E kwa mo passe mo ye mojuma no. Se bibia da ko mu kam. Na me enipa onye me bokra ni obia. Oko physical dodo na ye bumo. Ene de onye mo bokra ba mo modin. Na mo wa Agyapa no. Bye. Hello. Udini baby akasafi. What you say me taxi driver Sofia. Pacho mi enko. Radio. But you me fit na beto ho. Na minister say Agyapa so mo program. Na o mo so pa na ni je mo yo mpani fo mi na na me no mukasa he no. In fact, na ni je mo papa so de mi kasa o fa nsam na no.
anytime we are the same station, and but you don't know. Adwoada na fiada. But the time is Adwoada kopim fiada 12 o'clock near we 2 o'clock. No dance, madam. No go go to someone. No be na so be papa. Hello. Me ba cho udi ni baby akase free. Me kase free. Me de George. Abrewa. Yeah. In fact, when you are now, all our line, send the bye. Okay. Yeah, that's the part. Namisrao. Hello. Hello, we didn't baby akase Hello. We didn't baby akase Hello. Church free radio no. Yes sir, what it? Na papa yanko. Hello. Yes sir, so fra. Church free radio ni TV no. No. Anya sa yenya feedback no. E wa ha ye bre no kra ye bi. Ye fa 11 bi. Hello, ma. Yeah, we didn't baby akase free. Nkase free ati kubidia Samuel yanko. Uza adia de mini kita na kuo na neka mambo mimi kita. Yeah. Wale mimi skani ndo haya oka. So bi sawa da no sta to ma ben wa yamano. Okay. Da ndo ni no ode na to good. Ina awon ben wa na aye. Ito la wala ni se ni ya na ka bi ko ni wa no bi ka na se. Ya da mo. Abrewa mama. Me ba cho we dey baby akase free. Ya we green ka. Mama ka Baby we na to hui. Oyankwan. Okay. Never have. Baby we jina no enye. Hello. We dey baby akase free. Every I this one say me ya phone no. I'm seeing for my bathroom. Omo abi bana me kuke ni mama me say me kaka na waka na go Korea. Afi me sha yo na afi wa say obono me bi ni mo ga mama. But me be kaka ba ni ko anu bi ni ko no ti. Then you not going to tell me the hand go be me about. Oh yeah. Me any minister obi anu what you mean sir. Yeah, that's it. Hello. Yeah, we dey baby akase free. Atem ka free ada. Ada yanko we dey. Me kiamu ni me TV ni so. Mami, Agyapa kwa habi se dia nko akonfo se mala for mu ba TV ni funu. Sa akonfo no ebe mi kwa de mu stop form. Me need to me but ye TV so de o mu maso. Mo mu TV de bia mi hwe mo me. O mu maso e ti o da kan de obasa o kan na me ntimi stop konfo bi. So de o mu no mu ye sa adi no. Okay. E da say Oyafo ya do bi ase ye dwumadie no Agyapa TV ye start awia dumienu Adwoada kopim fiada awia dumienu ekopem no mienu na ye wie ena de ye de kakra na acha ye keke ke ye nko ne saa mesra wada sabre mabadwafo na wo beka ye ho ye da wo mase papa ana fenso betia tie wo Agyapa FM 91.1 FM. Badi a wuko bia abetime de phone kura tie yen. Eno so beboa papa. Ena abetime ko Facebook. Ena maboa phone beboa me Apostle Boama. Ena fe wodene ho DJ na nabi. Afe producers o musise adwumadie no feko comfort ena Abi. Ena fe nanabi production manager ono ka adwumadie homa o mu nyina ye Apostle Boama camera for Oxen Eben
and I say John. Send me kind and one. And one of them no. Nya me kind to me Jessica. Ekomo kwa brane. Bema ne show ne kwati e hye ne 90. To me Jessica ko command say ofanfa process. Ofanye process. Sika. Erabe. Me di ho ya wankasa. Me obe konkra no kra no. Na ebia SHS bebia no wakwa wi. Bekom no no nto aso opesika o hwehwe se obi nya de emeboa no no fa ne nko school ohia moa e wo bi ho no na tese wotumi kɔbɔ besia tumi kɔbɔ besia e de koye sankwase ade we na me nipa se no ba me ho se me moa wa e be ye de papa ene nsema me ka kire wa sana nyankopon be kama koma mama tu sana mo ya mitu tumi peje sika meje ho amentiase o how debio me obeboa me a sika na wo de ba beboa me wo de bra me say e moa na wo de boa me wo de jinia wo behia no yefri mu wo de say half kra na wo behia wo de yefri mu na nkan balance na be kam na ye de abra me na de asende me na pa se mimi sika na sika no ni mbra me bra nsa no menya ena me nso ade a mempe eni se obefri obi ade mempe obi ade se o china bi nko ohu nipa na ye mahyew na wo sorte obi gyan twa beka se wonya ace akobo adwaman ena obi de yare asa obi so gyan twa beka se aduane kora wonya bi ne wadi ntina o sorte ya na ete enso na ntisa sikasam de amasi edidi agro amasi ye bre ye ho asema nkofo bu ye sa e we sika hu sika ne bre o ansa ne enya ne ono oti so ano oti fa akokra no ono nkofo ne omro sole ba no ma beto akon omo kra mo bre omo mo titi office omo so mo bre pen de bia pen si book mu tro enya obre obe wie na nsa ko nyina ye ne ya enti sika enya ade a wo say ye di diagrosa kakra na won wo say we de wo hwe so yie wo manage enwo say wo ma wani bre obi de na enu nti kakra na won wo say debi wo say we ye kelesa onwa say ye careless ewo nyama bi ho sawo na Ghana youth cry ya me dwen ho amenti ase o me dwen ho amenti ase Ghana youth ni bresika titiri ma no ene jesi ante jesi ye hwehwea ni ante o aden sika da ho yesi aba enna ho makrama nka nipa enti wahu sika no wahwiahwia no wakwate sika sent no ontena ho sa na ekomne no ontena ho na sika ni ekosa debi onye ene ne nkwa crowd beto so nkan kofo be sole akọ ayi sikafo bi ho no ma tese unim nipa ne da no asole akọ tema ne dem wakwahye ne dem ene ni koye bibi no wanya sika ibeku mo sa de bia sa story we chese enya first time new na enya second time new na enya third time de bia ye bo ho dawu muhwe TV ebisi ewo mo nchen chese abrabo musa story adisuade ekoso de bia sa enkede ye fantu ye hofo ye sua bibi wo enye se efe na ye omo fe na omo de beto TV so adisuade a obinya afri mu na o chene bi no so ankoye mistake enu nti na ye omo de ba TV so se na ebe obia be hu bi obia be fe mu aba chese youth ni de omo hye ne kwa
obi agye obi sika ana so obi aye obi se eno aso mo hwe ne keke o mo fa lesson bia ewo no mo hwe ne keke na mistake na nkofo ye na mo hwe na o mani tua no o mo so kipi o mo so koso a repeat the same mistake no just o mo kwa mo de no kwa de bro ne o mo hwe ne so o mo so repeat the same mistake. It's too bad. It's too bad. And yet, na se yanhwe ya Ghana youth ye hu ye dachi ye. Se yanhwe ye antoto ye niama amma ye bra ye. Amma ye tese ye nye ni bre. Eni pese menkuminya enfri ya bra bomu a. Ye dachi ensi ye se yanka ye nso a ye beka ya sere yantutu ye ni amaye ni ye nja ye ni bre sikali bre na ewa ya afa na eno na ya na ebe wi akire na wodi nkwasi asem na wie no odinani bre ko wie ne na bia aka na nsape na watu ana nanu mwansie do no de nani bre ko wiwie ne so akoka na chi ode nani bre nyina akosohye ne so no no oje enso na wa bra bona wo hyase no wantutu ne yie ejaro tese eje ho basa no antutu nyama yie eno na asiu se nye de ko shobi o ana abrante ne so we die fort ne mfi ono kese but next time se wutu anamo bia eya yenhwehwemu ne hu se anamo ametu dachi bi no ochine bi no se ne bekwa kowie anamo ametu ochine bi no ebeye den ode how na bebre me na say de nkunimdie na bebre me dwen ho kwa achire enye so fiti preko pena no say akwa we say ode nkofo tu kwan oye agent travel and tour agent nti obetumi aboa me no awasa wo dwen awasa wo yenhwehwemu Ghana yempa de sua yempa nhwehwemu ya brabo no ye pen simple se de bia be easy amaye eno ana ye dwen senka brate ye nhwehwemu ebisebisai se owura we what sen ye mate se ye so ye se na mate se ebia ode nkofo bi akọ bisebisa na tese na chi ekwan ofaso ye ne niama enye se wo kọbọ amane se wo pese otu kwan no akwantu enye bibia na wose ye ka but awose wo fa kwan bi so na wo bisebisa na chi se ekwan pe na ofaso ye ne niama ka bi obenye obi eti ho atwene se asumesi se hwe ana wan de wan fa wo sika sem anya yi so betwi wadi fi se won te se odi bi adi nkofo bi nti wan hwe ho ya usika wo san enka na anya wo hia ne nsonso nye de onsanka ko benye obi ayere eti ho kakra kire no ama nani beda ho nanso dabi onde wanya ne sa wanya hwehwemu bia fiti preko pena Jessica de akoma kwa brane ode akoma kwa brane adi na ne ye meja etwa me nsu no mu eye tese medwe ho amenti ase eye omo di kai na ye di bia di omo no anamo ben eno mutu wo ho eba saa no
anamon ben no mutu wo nka the best way anka wo so mo fa so ne se ombe bo ho dawro se abrante bi ayese enu nti mum ye de yen hwe ye ho yi bodawro nanka tese obi ayede enya adesuade bi wo no no so ankoye bi dabi ono ne ho akom aden ono ne ho akom ni tese o me kan chiro na wo ya we da ho so na ise ono fa na ni mu nkwaje na wo feel ono nko bleed na wo feel wonya papa ene wo so osika no beji bi nto mo so enchiro bia nene abrante ene ne pan se oye sheni padudu a wachi omadi waje musika tese nyomo pe no anye de wanya mo sheni padudu Ghana yetirimo osumo ya mwa ya nwi ya nyonko ya nwi ya nyonko tese ya ho ya nwi de bia na me ma femu dia na won so be fem e wo sa won so ye de wo fem mwa ye mom ye fa odo ye fatima ye fa homobro na ye fantina ye mayim na ye ni obi awo yenya Ghana fo ya yenya ni tese ye nyina ye baako mom ye nka ye hommom ewo mu se esono kasa bia nanso ye nyina ye fi nipa baako ase ye nyina ye adam asefo enti mom ye ma odo ene kroye entina ye ntem na ye tese obi kwa ho kiremu a ye nyatema ye nti ya wo enfama nipa no na ye moa no na ema ye nye pesemi nkuminya na moa ye nka branti enko betumi enko benya obi a obere obeka twen obetunefo enso esanse ono so wanye hwehwe nti enehwe chese papa na kwa ofre na so onim no na se asem na nya ayeka so onim ne dia o ka so onim ne dia na ne obeka se the fact so waka so onim no na je se ne abrante ne ka ne no kre na yo so onim no nti obe force no obi so onim na obe force no nti me force no ene je se onya strong proof kire se ne abrante ne ka ne no kre wanya evidence pa ebe tumi ayi papa yi a na se nenko ba bia no ni Ghana ha senso wasan okọ obi man so tina asem ne de emu oden pa rane de me mpesa me kwa ka na asem bi sansem a me progu ho enya asem ketwa eno nti wo de fo adwen kire fa beka me de ho ati fo adwen kire fa beka me de ho na enkomo na munye de na Ghana ha de ye mombo areho pa si entutu ye niam yi a ya antutu ye niam yi enfa ye ni antufo anhye niam bi ya nya ne sa ye bebre dachi bi no ye bekwa kobo bi sombo nti wo de fo adwen kire no fa beka me de ho na enkomo no emunye de na emunye hwam na ye nya afutuo ye hu kwan ya befa so atutu ye niam ye bebo ye bra obi antumi ye de ensisi yen ema orenfi say hada so emergencyghanamovementtv se ne ada moye no mo like na mo share na mo sanso and subscribe and fama obi biara obenwo na ono so nya de enya abasemi wonya afutuo wonya nimde wasua bibi wom no de abone bra se ne be obi entumi enchinchim ne side engine ne ama medino edaso a Nana Akosia Adepa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.